Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngithanda ukuthi le video izoba mfishane. Sikhuluma ngothando nesithembu osine the black sheep of the family. Asibukeni lana guys. Yabo social media womndeni ngizotho womndeni because ngathi onaye page mhlawumbe baba umseleku oba ne social media manager lo babhekelayo ukuthi social media ke khamba kanjani comment akuthini obheka nje social media yomndeni usine akekho kulela page ngifuna uyizwe lento engishoyo namanje futhi ke mhlambe uze ukuthi abanye abantu bathini mangithi abanye abantu ikhona leyo group nami ngingxenye futhi leyo group nginayo leyo mbuzo usine akekho ku social media page yomndeni. Why? Because wenza izinto eziseceleni uyabaphoqa leyo decision yenzeka ukuthi usine engabi khona mase kuthi ke abantwana laba benza kahle bakhona ku social media bakhulisa igama lomndeni bayafunda basema university benza kahle siyababona nje ukuthi ba right bayacebezela iyafika i-TV show akukho kutheni ngabantwana benza kahle iyahlangana le maths labantwana benza kahle akukho kutheni ngabo ku-TV show masilalela i-storyline lona esivezelwe abazali bakhe ngoba phela ukwakha ishow banayo i-final say ukuthi yini ezobonwa abantu yini engeke beze beyibone ithi ifika kithi ishow bona sebeyayazi sizwe lapha kumabona kude ukuthi usine emncane wahlukumezeka kubo isikhathi eside wahlala futhi nalento nokuthi usine ukhuliswe ugogo uma wakhe engekho edlulile emhlabeni kwaze kwaba-ke useza ekhaya nasekhaya wakhuliswa umamkhulu siyithola la ku social media yonke lento sikhuluma ngosine asiyazi sorry siyithola la ku reality show uthando nesimo asiyazi kwenye indawo laba abenza kahle kunama post ngosuku kungaba ulwandle ukhona umpilo ukhona enye into imali ayikwazi ukususa ipain efuna umuntu okwazi ukukusiza ukudila nemizwa yakho nokwazi izinto ezi-wrong nezi-right nokuthi abantu ba-affecta kanjani izenzo zakho thina simbona ekuleyo ndawo kodwa ku-strange ukuthi i-decision yokuthi akabe off ku-social media page yomndeni because uyi-black sheep because uzophoqa if eba khona ku-social media yomndeni kuzobhala ukuthini ngaye ngoba akenzi kahle okay fine why ekhona kwi-TV show ezophoqa from season 1 to season 7 isiphi isizathu as-solid if isizathu sokuthi akekho ku-social media ingoba eyisiphoqi uyingane le engakenzi kahle kubazali akahloniphi angikususi futhi ukuthi ukukhuluma kwakhe ngiyakuzwa ukuthi hayibo usine mdala fanele ngabe indlela yokukhuluma ukhuluma kanje iyiphi indawo la abamisa khona for ukukhila usine lo mncane olimale eyingane before bethi usine akakwazi ukwenza solid decisions ngempilo yakhe unezingane wenza izingane ngoba ukuba active uzoba active usemdala umzimba wakho usukhulile kanjalo uma engaprevent vele ipregnancy izoba khona benzani same people abahlangana lapha ku-TV show bediscuss ukuthi siyahluleka osine balalela obhuti abakhulile kuleya show enye bebatshela ukuthi nginama-nightmares angikwazi ukulala ebusuku kuba nama-episode and lento isi-affecta ngisho upartner wami mabe kuleya TV show bakwazi ukucracker lezo zinto kwabanye abantu ngoba babafunela usizo kodwa mabebuyele emuva ekhaya bezoshutha ishow bafuna ukusikhombisa ukuthi usine uyabaphoqa. No guys, ngeke akusiyona lena ayengeke angivumi asilawuli umndeni asilawuli futhi TV show ukuthi ku strange ukuthi bahlala
bayenza ishow, bayishutha le part, basikhombisa-ke uSnake kanye. Nisho phela mama ukuthi waya kabili kwi-therapist, waphinde futhi kwazama ngenye indlela ukumsiza ngoba thina into esayizi ukuthi uyibulele-ke ingane yami, ngizozama ukukusiza lo mthwalo sizowuthwala. Ungizwe Mchunu ngesikhathi se-COVID uthola ukuthi umntwana wakhe unukubezekile, ngenza i-example kodwa ngitsheni iy'ndaba eziyiqiniso. Wayekhala kuleya video ayeyenza e-address uRamaphosa ukuthi kuzokwenziwa njani njengoba esethola isimo esifana nale. Umzali owaziyo ukuthi le nto le inzima and ukuqhubeka kwempilo yale ngane kuzoba nzima. Kunabazali-ke abasibelesela ukuthi-ke le yabo ingane iyabaphoxa, ngaphezu kwalokho bamnikeza imali engaka, ngisho bengamnika u-50,000 uma engakabi khona umuntu okwazi ukuthepha le ndawo yokuthi regain ubuwena, i-confidence, impilo yakho uyishape ngendlela ehlukile. Kungeke kuze kube lula. Big Brother mayefika kule season yoMpho kunengane ephume first week singazange ukuthi uphetheni, because ama-conversation abekhona ngalolo suku abanye abantwana bezi-introducer yena kumkhumbuza ukuthi iyiphi experience anayo embi angafuni iziwe yi-South Africa yonke. Yena kunabantu abasitshela ukuthi-ke asiqhubeke silandele ukuthi hey indaba endala akusiyo indaba endala, kuzoba indaba endala mase sibonile ukuthi nalo usizo bebelokhu befaka ukuthi sinehamba la nayi therapist nayo omunye umnyango sinezama lokhu wayinqaba-ke zonke lezi zinto. Ilana-ke sibe sesithi-ke hayi usemdala ngale ndlela ukuthi ngabe uyabona ukuthi akwenzeki ngendlela efanele, kodwa ngesikhathi sisazi ukuthi uhlukumezekile, wakhuliswa ugogo, wabuya kubaba wakho nemali, ubuke ezinye iy'ngane ziphila impilo zakubo, ziphila impilo angakazi ayazi. Yes, uthando uyathola kodwa uyakwazi ukureceive uthando. Khona ukuhlukanisa izinto okubalekile kakhulu uyakwazi yini mase kuba khona umuntu othi uyakwazi ukwenza uthi phela le yanto lena ayikho expensive leyo oyishoyo. Futhi-ke mhlampe-ke hey angazi guys why kumele nginichazele ukuthi abantu ababili kwenziwa yini ukuthi beze behlangane. Asiphume nje futhi kuleyo lozo lebethi kodwa abafana musuku usibhora. Fundiseka nawe, fundiseka ukuze wazi futhi ukuthi after lokhu kuyenzeka omunye umuntu ashintshe abe yile ndlela. Uzothola ukuthi abanye abatholakala benza le business lokuthi nje ngosuku bakhona mhlawumbe abantu akababonile akayithathelanga leso sinqumo, wa give up empilweni ngoba engatholanga usizo. Bengizokwenzela ama-examples ngabantu abaningi, real stories ngabantu bangempela. Thina kusimangazayo ukuthi la kuza ne-TV show enabantu abadala nengane yabo, kodwa kunemishini yokuthi le ngane nje iyasiphoxa. Mbhekeni uyasiphoxa futhi uyasiphoxa 7 years. Ababoni ukuthi kulo 7 years sekufanele ukuthi kube khona ukungenelela okukhona. Laba abafika kuma-TV shows ngisho ama-drug addicts basuke befike nabantu bakubo bebahudu laba abafunela usizo. Nakhona-ke ngilinganisa ngoye-drug addicts, ngenza i-example. Nakhona kulolo sizo omunye uyagcina elamukelile, omunye kuyasuka kuye ngaphakathi uyadinga. Kulokhu-ke kuhluke kakhulu. Mhlawumbe emhlana balalela abantu bekhuluma ukuthi kunjani ukunukubezeka, kunjani ukuba nale experience, niyo understand kangcono mase niyathula bomama abadala nosisi ngoba nani nizoba nale nkinga. So kufanele ukuthi ululeke ingane kamakhelwane ubhizi kodwa la ku-social media uthi izinto ey'ndala le into enzeke ayikho into endala. Kwinto elimaza umphefumulo nomqondo ekwazi ukuthi ishintshe impilo yomuntu kwabani.
Kodwa akasifisi ukuthi kube njalo. Yingakho kubona bonke masithola umuntu evela ku-social media sesisho sikufikisela ukuphola okwangempela ukuze impilo iqhubeke, ngoba akugcini nje ngokuthi uhlukumezekile umncane, ngisho sungena kubudlelwane manje usukhulile, ziyavuka lezi zinto ezimbi ongazicelanga. Ngibonge ngisupport. Bengiyenzile le video before kwasho ukuthi yinde kakhulu because benginabantu abaningi engibaziyo abake baphumela obala bakhuluma ngey'ndaba zabo, kodwa manje sengibona ukuthi sengilobu ngikhuluma into eyodwa kaningi nokugidagida endaweni eyodwa. Yilama comments engiwatholayo angiphushayo ukuthi angikuchaze lokhu ukuthi yindaba. Nanokuthi nje kulula kabi ku-social media akekho, kodwa kwi-TV show kunesidingo sokuthi-ke asibone kwi-TV show. Angisazi noma i-show imile ngaye ngoba phela le indaba yangempela. Lokho ukuthi amanye amakhosikazi ayahamba wahambi into esilobe siyiphinda kodwa ayenzeki. Asazi ngempela, siyababaza nje nathi into esiyibona sibabaza ukuthi hawu kanjani bengaboni. Ngiyabonga support, ngiyabonga ngiqedi.